Kapitan Enteng! Anyat gatangan. Sana ka gumatang, nana. Nita, nana pa'y tiyawag na kanyak. Anyat ibagamon ta na adupit aramidag. Umayak lagi deliver iti parcel. Dito ikanaw nga i-deliver da ito order da iti online. Anya? Kuwarog ka nung tinagan ha. Ah, Magalitan. Ay, isaw tinakasurat. Kuwarog. Ay, saan ka di asi ka ni kagawad kwa nang? wine. Naka-address mo't kan ka. Ay, sapay awan imbagbaga ni Kwarog. Bayadan pa'y lang nana. Singirim to ni Kuwarog. Maribanang, napanan ni Kwarog. Nay, manon nga aldaw ajak nakit kita Apay aya. Ay, ururayat nga ron nga umay dito tersenak. Tadain deliver da parcel na. Aya. Sapay siyak tinang bayad. Nasuro kali magasot. Ay, umay nanto siguro alaan. Apay nga minaya dito tersenak ti pangyadrisan da. Ay kasano, nalaklaka ang masarakan Twitter senam. E dinto tatibalay ni Kwarog, ijay kurbaan, ti ayan na. Ay, ibagamtuman nga ron mare. Tao may naalaan kan bayadan tay parcel na. Sige Mare, di ka madanagan. Umay nanto alaan day ta. Ni, paypayapayan na kan sama ni Mari Tuyang. Na, si kansamat ti paypayapayan na, Maray. Ay, isinyas ko man no siyak. Ah, Ni, nagwingiwing. Sika. na, apay nga ta. Anya nga ta ti bagana. Mapangkan Importante siguro. Ala, ibatik pa'y langarod da ito ginatang ko abagas, Maray. Tadagasak inton madamdama. Sige, Mare. Ala, tama pa anak nga rod di tabalay damari tuyang. Mari tuyang, kasta unay ti panagpayapay mo kanyak Apay aya? Ay, umunag ka maray, tada ipakitakan ka. Anya day ta aya? Agurder kan maray. Ha? Dito'y cellphone ka. Agurder kan iti kayat mo nga orderen. Online day ta maray. Nay, mayat sa ado kat ti kayat ko nga orderan. Sige maray, mangkita kan. Ang agunget ni Inteng. Ay, di na kayat nga agutang Anya nga agungot nga ibagbagam. Amo ko di aramidag. I-deliver da iti tersena ni Marikwanang. Kitno kastamat ti planok nga aramidan. Kasta nga binti inaramid ni Kwarog kat. Ni Marikwanang tinagbayad. Katwan. Ay, kasta nga rod ti aramidak maray. Hey, agpadpadatan iti aramidan. Iso nga agurder kan. Wan, Maray. Mayat ti plano ta. Kapapano man ang deliver iti parcel? Nagaduma nga mi nakakagawad ta order na. Di dakla tultulagan gawan hilig ko kadagita Oray siyak nga raud. Diyak la mahilig nga order. Ura siya, anwak ngay. Ni Kwarog kapitan. Adda parcel na ijay tersenak. Di na pa'y lainala. May sabot na dyan akwarong. Siyak tinang bayad, kapitan. Di mururuaman dagita tataaw. Kat yadris da mo ti tersenak. Na, agorder na, si katag bayan. Huwag nga ro Pangbirokak nga taken ni Kwarog. Nasken nga laan nante parcel na. Maray, simangpat ka din dya order mo. Saan pa'y mo't maray? Si Kangay, di order mau. Awan mat, ta saan pa'y nga agay ayab ni Marikwanang. Wan nga raw. Padasag tuman, di mapan ijay istor na, tabarang addan di order ka. Damagam tumuten ano addan dya order ko, Maray. Ay katun amaray. No adda,
alaam tumutun Nungay di na kayat nga itag. Ay, itid na. Basta si kati mangala, maray. Nalaing kakat adumiskarte. Nana to yan. Psst. Nana. Day, kwaraw, apay nga glimlimang ka dita. Ang mga numakita nak ni kagawad ko anang. Ilimlimangam ni Marikwana. Mapankan sa gumatang iji tersina na. Wan, apay aya. Alaman di parcel kaw. Na, apay asyak ngay ti pangalaam. Katsimbray, kumaring. Kay, di bayad na ngay. Ibagam to nabayadak kan ka. Kayat na nga tamot ngay tay. Kayat na. Si Kapay, kumari na kang araw. Ay na, nasaya at mata nagpakita kamutlangan, Marituyang. Apay aya maray. Simang putan ti order mo. Ay adlan, di ngay inorder ni Maribana. Awan pa'y mag... Ay katalaak nga rudin aji parcel ka. Bayadan mo nga ron sa ngaribaw. Ay maray, kastoy na di kwa. Apay! Mabalin ka day nga alaak pay laang di parcel ka. Naitaman ti kunkunakon kahit. Denggampay ngamin aji ibagak. Anya day taya. Kastoy nay. Ay, say-saya atam ti mang iba ka. Diyak kayaten ti mabiktima iti kalukwam. Ay na, milyon ti ipawit ni Badungkaw. Kat numaalak di ipawit na, mabayadan ka adagaws. Milyon? Wen, isungarod nga di order ni Kwaraw kat alaak matan. Tapay? Tanumaalak di milyon ka, umay kabayadan adagaws. Nairaman pa yan ti order ni Kwarog. Ay katuan Iso nga iyawat mo di order ka, kan di order ni Kwaraw. Ay, kwa. Agdwa-dwa aksamay. Milyon maray. Milyon ti ipawit ni Badungkaw. Agasam ngay dayta. Kabailak tun agulpian day tulakaw. Sige man langan. Ay namaray, san ka matkataluklukan? Madlaw mo matkat ti panag-isisem kaw. Awan laok na akalukwan dagiti bagbagakken ka. Oh, dayta ye parcel mo, Kwaraw. Wow! Ang giyaman ak na natuyang. Diyan ngay bayad mo. Ha? Ang bayadak tuwain ton adda kwartak. Ala, si Kanton ti makaamu amapan mang bayad ije tersina ni Marikwana nga. Una na. Tauray siya kat sa anak paimot anak kabayan. Busina kala, busina! Apay aya! Ay, kunok na wan ti tao nga, agbanbanta di titirsinam. Apo kagawan. Ay, nakadumog aklaan. Awan mo't customer mo ita, apaw. Isungaron ngagtuglupak. Adaman nan i-deliver ko a parcel. Di titirsina yaw, ti pang i-deliver rak. Ay, jak kumakayat nga awatanan. Siyak tuman tagbayadan. Dito'y mo't anak address, apo kagawan. Makin kukwaya. Imbaglagit din tada ni ante analay ngaglutaw. Wen talaga mas ti sidaan tayo ita. Ang kail, awan ka di madmadlaw mau. Anya ko matimadlaw ko. Malaksi deta barbaro at t-shirt mo. Hoy, naglaingin ni Uncle kaw. Na, Nadlaw na di paspasikat kaw. In-order ko iti online day tao eh. Hey, uray da ito inlutok akarnit manok. In-order ko iti online. Nagmayat ag online na niyan day. Hey, wen nga raw. Hey, pay ti kayat ko nga orderan. ay agtal na kay man. Order dyan. Ay, nagmayat to matanggal. Padasin nyo ngamin na. Nagita amin nga in-order yaw, binayadan nyo mutlang. Ha? Di kaya order, no awan pagbayad yo, Apay, sika, Kwarog. Saan mo pa'y anabayadan? Si kabanang nabayadan mo? Amaw, kadiyo pa'y nabayadan amin dagita. Dagita klase ti sungbat. Bayadan minto akin ni nanakwanang. Wen, agbayad kamin tukan kwa na.
Kapitan, Ado pa iti pirma, awanan kapitan. At dala kayat ko nga ibaga. Anya dayta. Ibagam tumamot ka ni kumari ka ba na ang tapumasyar iji tersenak. Pagkat-katangan na ngayon, sana mapan iti tersinam. Iji sa bala tersena. Kababain mo't nulabsan na ti tersinam. Duada ka ni Kwarog. Ha? Lablab sandala ang ti tersenak. Mabutang da dumagas. Apay ngay? Adda nga minutang da kanyak. Iji parcel da siyak tinang bayad. Anya? Tulungan nakman kapitan. Kun kay. Ura ni Marituyang. Ang damot utang na kanya, kapitan. Parcel mo't lain? Wag. Ay, hindi pa'y aday tati pampanunutak. Ay, siya kasan nga gurorder. Siya pa'y ti para bayad. Ay, sana mabalinday ta. Kasaritak ida. Naskan lang, kapitan. Papa na maribanang. Inak man gumatang. Kay, apay ngay adito'y mo't tinapanam. Sa anak amapan gumatang iti tersena ni Marikwanang. Oray siya. Agsingir nga minukwa. Ano to yang? Tantay. Apay nga da kayo di tawi. Si kaman kit diti damagan may kwaraw. Apay nga da ka ditaw. Gumatangak mo ta. Ay sus, Ha? ngay, taltalyawon na tayo ni Marikwanang. Aywan. Ay sus. Kaslag kuskusilap. Ay, talaga nga kuskusilap. Adun ti utang tayo kan kuana. Awan pa'y mo't ngamin ti pagbayad ko. Ay, uray siyak. Awan pa'y mag. Saan tayo nga agbayad? Kan saan tayo na mapandita tersina na? Ay, kusilapan na tayo nga agnanayon Ay na, siyak. Nairwama kun amakuskusilapan. Hahay! Jakon taltalyawan. Tapno jak makita. Ti panagkusilap niya. Inteng, apay da iti kwarta dito rabaw ti lamiseta. Imparabaw ko tapno makitam. Kwartak da ito'y. Kabayadan, di utang mo parcel kani kagawad ko anang. Inteng, uray saan tapay lang abayadan. Ay, pakasarsarita nyo dahi tano diyo bayadan. Anyang iti bagadag iti tataw. Sa bagay mo't kit di Dahi talakit utang anti pakapirpir dyan ti kinatao yaw. No malabsam ni Kwaraw, ayabam, tabayadan na mo't ti utang na. Kan bagbaga aktuman. Di mo pa'y mo't sinuksukatan dahi ta in-order mo iji online at t-shirt mo. Nagmayat nga minanggail. Pumudawak no kastoy ti t-shirt kaw. Naa, Iso anjak suksukatan. ay nabayada mo. Masapul pa'y aya bayadak. Di chismis da kan dagiti tatao. Sabay ka anakan ka mga Kahit anyangay nga raw. ay kabayadan tapno sanda ka nga ireklamo. Ireklamo nakpailangket kaanak-anak ti kapitan. Awan ti kabakabagyan. No panggap iti kakasta abanag akalukwan. Uray niyan day. Uray! Awan ton ti agluto iti kanam no ireklamo da. Ay urnusam kiti dita problema yo. Di ikan iti pakaibabain na. Ay na, pangasem! Di kagbusina tadak dito tersenak! Ay! Kunak no awan kayaw, apo kagawad. Kita man nakatakderak. Adaman nan i-deliver ko a parcel. Ay, jak kayatan ti mangawat kada kita parcel. Siyak to, man tagbayadan. Ay kwa, nabayadan na yun. Ha? Ha? Parang sa magkada kayaw, kagawad. Ni, awa may nororder ko. In-order da para kin kaday taoy. Nakasurat mo dito ti. Pagpapintas. Ha? Ay, in-order siguro dagiti ko kumarik dayta. Ay, isa bagay nakabayad dan. Isa padasak mamot ti mangawat iti makunkun na a parcel. Ala, kagawan ko nang. Tapno maksayan ti panagungungit mo. Awatam, day tapangay ayukan ka, dagiti kukumaren.
Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Entertainment. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, June Rebutazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday toy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.